tribu ozo conduire parmi ba peuple oyo ozo conduire na Congo Banyamulenge pe baza na kati. So kopona te bikolo ke oyo nde ekolo na koki ko conduire oyo nde babomi. Biso to babomi na yote. Biso to bilie na yote. Kende oluka bile na yo, kende oluka biloko koki kolia. Po bino bomesani kolia bambwa, bachi belebele. Biso to bambwa na yote, biso pe to bachi belebele na yote. Yo papa Mobimba, président Mobimba, oponi kaka tribu moko nde komi ariko senga bari muri Congo. Kandi no ngabo bamenya ngo babanyije amafaranga muri Amerika ngo kibaraza guheza president yari yashonje. Murumuna niba bari bamwisha barundi. Wamanyo yapfira ara kuri kwenza. Ako bagize neza bacu. Ati kiriyo aje ngo bagiye kubona. Gusa birambabaje ku mwana wari uri muri twigwaneho bakamurasa ariko ahandi kukomeretsa kira kigogi ngo ni manyo. Iyo banizo zishimo ziyo. Kani yo maji. Nese buriya yaravuze ngo arabigwanira biramunanira umwana jaho. Iwe na Kabila bari bameze nka baba Keba. Hari ikinshasa. No kuvuga ngo intambara bagikinshasa yari y'abakasayi n'abaswahili. N'abakatange. Tous les Katange soit tous les tribus bari bavuga igiswahili. Aba este bakatanga ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero umwana wejo bundi bavuga wagurishaga muri Paris inani za pizza ni uje kumanaging ubwoko bw'Abanyamulenge kumva ko azabushobora beka. Mungu bariki kugatorero ti uhe imbaraga abakorera kugatorero TV abayishigikira bose isi yose abantu bamenye kandi bakunde kugatorero TV kugatorero TV tukabakorera ibyamfurambi kuko bari asaba abantu gusubira kandi kuba mu bandi bantu. Ikindi mbwira kisegeti papa yo kanaye bisayo biso to abachili belebele te biso toza bachi belebele te toza net batribu mususu oyo ezalaka na mboka ya Congo. Parmi les tribus ozo conduire parmi ba peuple oyo ozo conduire na Congo Banyamulenge pe baza na kati. So kopona te bikolo ke oyo nde ekolo na koki ko conduire oyo nde babomi. Biso to babomi na yote. Biso to bilie na yote. Kende oluka bile na yo, kende oluka biloko koki kolia. Po bino bomesani kolia bambwa, bachi belebele. Biso to bambwa na yote, biso pe to bachi belebele na yote. Yo papa Mobimba, président Mobimba, oponi kaka tribu moko nde komi eloko kaka ya koboma chaque jour. Makila ya bana soit makila ya ba mama. Oyo bazolela chaque jour. Le premier ou le 30 pona bana na bango oyo zoboma ozo sopa makila ya bana wana. Un jour makila wana ekozongela yo. Omoni Mobutu abanda kolobake yende Mobutu seseseko kukumwendo wa Zabanga Marshal Sukis metala ndenge isika suka mema ta ebembe na ye bakunda te na Congo. Ebembe ya Mobutu etikala komona na ta mokolo moko te batu nyonso bayeba te isika Mobutu akundama pona comportement na ye amitike yende sukisa makambo ya kotika la seko na seko. Et pourtant mutu na mutu azaka na tango na ye. Yope oza na tango na ye. Mobutu alongwa. Kutu kasavu bunde abanda. Mobutu aye kozonge. Mobutu alongwe per Kabila akei. Abimi. Mwana akoti abimi. Papa na yo abondeli kiti ya bokonzi. Atikala kokota jamais akufa sa kokota na kiti ya bokonzi. Siko yonde okoti. Ere okoti olie o conduire tous les peuples za na Congo yo ye na bizaleli ya kosopa makila bana Banyamulenge. Yebake Banyamulenge oyo zoboma. Yebake bana oyo Banyamulenge ozoboma. Miso ya ba mama wana mai bazo sopoma ya kolela.
ya chaque jour pona yo pona bizaleli ya mabe ozosala papa okosuka mabe eloko kaka nakoki koyebisa yo kende o changer biso nyonso toza bakongole yo ye kokota na kiti ya bokonzi ya bopresident okoti banyamulenge bazalaka na Congo independance ye kokota na Congo banyamulenge bazala na Congo kende tikala makambo ya kopona babikolo o kaboza na bukabwani ya batribi baoyo nde baza boye baoyo nde baza boye president azalaka bongo te soka okomi bongo vraiment je te jure suka na yo kozala kaka mabe omoni losambo ya banyamurenge ekendaka pamba te soki balobi ke basambela pona kombo na yo papa okosuka mabe makasi nde message na bao bazokosa omoni tugara o bazokosa kosa yo ke bazana yo pembeni wana eza lokuta eza ke bazwa ka mbongo oyo bazozwa mais mususu bazana yo te yo kaka soki ozana mayele batu soki baye balobi ke bao bandeko na biso tolingi bango te bazolo bakepa na bango baoboma bango te eske penza yo na mayele na yo omoni ke balingi yo oswate yo pe mukolo moko lisusu bakozongela yo pe bayo koboma yo omoni garde corps zaki ya president Pierre Kabila nde mutu aboma ye yo pe kaka mutu ya pembeni o mutu zo approcher Congo Rwanda bolia isika moko bosangisa biloko basi bosangisi makambo nyonso bosangisi kaka wana nde akobaluka yo mukolo moko tokosepela merci pour message ekoteli yo penza pe okoyoka merci bagira wakati ya mukinyamurenge Mobutu arukuntu yari yararirimbye aravuga ngo ni Mobutu kukumwendo wa Zabanga Marshal Sukis ngo iwe mbega ni Mobutu wa Seseko libela na libera uzahoraho kugeza suka kugeza kumunuta ninka yaravuze ngo kugeze isi irangi yari we president ariko jusqu'à maintenant Mobutu nta nubwo yahambwe basi no mu gihugu cyiwe cya Kongo Mobutu ari Maroc niho yapfiriye no muri Maroc takaburi ka Mobutu gahaba nuko ngo hariya niho yanyikiye nimba baramutaye mukigwa hiba baramubaze nkuko babaga bandi nimba ariko ni muri hariya gusa muri Maroc yanyikiye ariko jusqu'à maintenant takaburi ka Mobutu kabonetse nuko yari yarigize roi Seseko nuko bagendaga muririmbira abyi none rero icyo navuga n'uyu Kisegeti atazagira ngo hari ibintu ngo azahoraho hariho bamubanjirije aba president bangabe bamaze gutambuka isubwi umubyara nge nari ndi hariya muri nani Kinshasa yagwaniye igiti cy'ubu president arakigwanira ku bwa Mobutu yagombaga nawe kuzabiki president arananirwa Pierre Kabila arinjira arabigwanira biramunanira umwana jaho iwe na Kabila bari bameze nka babakeba hari Kinshasa nukuvuga ngo intambara bagi Kinshasa yari yabakasayi n'abaswahili n'abakatange tule katange sote tule tribi bari bavuga igiswahili aba este bakatanga ibintu nk'ibyo rero umwana wejo bundi bavuga wagurishaga muri Paris inani za pizza ni uje kumanaging ubwoko bw'abanyamurenga kumva ko azabushobora veka ari amasengesho abana b'abanyamurenge ntago dushaka ko twita abanyamurenge atago dushaka ko twita ko turi abakongomani abanyamurenga kumva ko azabushobora veka ari amasengesho abana b'abanyamurenge ntago dushaka ko twita abanyamurenge atago dushaka ko twita ko turi abakongomani nicyo zayitwazaga ngo abanyamurenge ngo bazaba turi abakongomani independence ya Kongo yaje isanga abanyamurenge baba muri Kongo ku buryo yaje isanga ise aba muri Kongo kuko dutohoje tukabaza d'origine ya segukuru wa Kisegeti cyangwa sekuruza nawe twasanga atara inkomoko yiwe atari hariye muri Kongo direct so natuze atanga amahoro nimba ashaka kuba president abere president w'ubwoko bwose butuye muri Kongo abuyobore bose abayobore neza atanga amahoro ku bwoko bwose buri hariya muri Kongo ariko kurobanura avuga ngo abasabanje aba nibo baje kandi nabari abakongoro bagushuka musangira ku isani imwe mugasangira abagore mugasangira ambiance bari yenyene bahabihaka n'ubwoko bwabo tugira ubwo buryo bihaka n'ubwoko bwabo wo kabiyegereza nawe ejo
bazaguca inyuma niwe bazaca ijosi wa mbere. Niyo message mpaye Kisegeti uraba wumva. Sinzi ko ari cyo Papa Aaron yakongeza. Ni Papa Joy niryo zina rya buri bwo butumwa jewe mpaye mbabwira mpaye mvuga kuri none. Yes, turi kugana ku musozo, reka mbaze sister wacu hano. Ndabizi ko wabaye Kinshasa. Ese abanyamurenge babaye Kinshasa bazaba nkabibuka abatuye iraruguru cyangwa iyo bageze hariye bazaba bumva bashitse. Bazavuga n'ikinyamurenge ariko baba bameze gute? Baba bagifite wa muco. Okay, njyewe nawe Kinshasa ibi by'intambara byari bitara ababiri by'ubwicanyi bwo. Ibi by'amacakubiri byari bitarahaba. Ingabo zose ziri muri leta kandi biryoshe bimeze neza. Noneho hari ukuntu Azarias yubahagwa cyangwa General Bisengimana yari chef d'état major wa la police, aho Moise Nyarwo umubona muri parlement banavuga abakongomani bose bagahita bavuga bagaceceka ariko bakumva ko kabisa ari we, kandi nabo bakakubwira ngo Moise yavuze honorable Soki Alubi mobile wana penza za Najiloba kuma nyina hari agaciro babihereza. Ariko kubera ko nyine abanyamurenge bonyine baragiye barabyica kwigurishanya bagurishanya bahise bata agaciro k'abandi barakamanura, mbega ka gaciro babaherezaga baravuga kumba abantu nabo nico kimwe n'abandi bitewe n'iki na comportement yabo bagiye bitwara ku bakongomani. Ariko twebwe nk'abanyamurenge babaga Kinshasa kiragiye nyine ibi bintu by'amacakubiri byari bitarahaba. Mbona Azarias adasiba kujya kuvizita mu Minembwe ba Moise Nyarugabo ibintu nk'ibyo, mbona ibintu byose ari busabane, ariko nyine ibintu byahinduye isura. I don't know nimba ari kubera ikisindi mu kumenya. Ariko ico mvuga ahubwo ikintuza nibazaho bose abantu bose bakagara, ese bazashikirwa n'aba bayobozi bacu dufite abanyamurenge bari muri leta, bano bakomakomeye baba generale abakoroneri, nibo baba nk'aho aribo babahaye imitekerereze imeze gutyo, batangiza kubabwira ibintu biciriritse cyane. Niho biza biva, niho byakomeyose niki ko Manyota n'ubundi yagazavugira ubwoko, ndetse ari n'ahandi hantu yakuvuga nyine disikuru avuga kuko leta itwishe nabi yaduhindutse yagize bwaca gahinduka. Nabandi bantu babarodana ibitekerezo mu mitwe ni mu kwibaza impamvu nanjye Manyota buriya naratunguwe no kumva ko Manyota yabaye akagara. Uzi ko Manyota agira intuzi imwe nakamuga n'imbaraga igikumwe n'imbari kano gatoke gutyo kuntu yari yarasiwe muri M23 nyine agwanira ntambara, ari umuntu nyine ari ingabo mbega ewana ubona nta kibazo na kimwe uvuganira ubwoko bwabo. Nejo bundi agenda yaciye Kinshasa, ngiye nari mpariye aja muri Amerika. None uramuzi live Manyota koko mana yanjye. Hari n'indirimbo imwe twazinyanye ngewe nawe ya Fardes. Ngo Manyota buriya njya nibaza, ariko hariho abagabo bamwe sinabonye umutwaro uriye w'abasinzira nawe igihe kimwe yaragiye muri office akajya ajya kuvuga ngo nyine ngo nawe ngo ibintu biri hari iwacu ngo nta by'intambara bihari, nawe avuga ko nta ntambara iri kubera iwacu. Aho kabari ba Colonel Tawimbi baraho ngaho bose n'utugara turi aho ngaho. Avuga ko Colonel Tawimbi bari aribo bagiye mu basivili. Reka mbaze sister wacu hano. Ndabizi ko wabaye Kinshasa. Ese abanyamurenge babaye Kinshasa bazaba nkabibuka abatuye iraruguru cyangwa iyo bageze hariye bazaba bumva bashitse. Bazavuga n'ikinyamurenge ariko baba bameze gute? Baba bagifite wa muco. Okay, njyewe nawe Kinshasa ibi by'intambara byari bitara ababiri by'ubwicanyi bwo. Ibi by'amacakubiri byari bitarahaba. Ingabo zose ziri muri leta kandi biryoshe bimeze neza. Noneho hari ukuntu Azarias yubahagwa
cyangwa General Bisengimana yari chef d'état major wa la police aho Moise Nyarugabo umubona muri parlement anavuga abakongomani bose bagahita bavuga bagaceceka ariko bakumva ko kabisa ari we kandi nabo bakakubwira ngo Moise yavuze honorable Soki Alubi mobile wanapenza za Nairobi kuma nyina aragaciro babihereza ariko kubera ko nyine abanyamurenge bonyine baragiye baravyica kwigurishanya bagurishanya bahise bata agaciro k'abandi barakamanura mbega ka gaciro babaherezaga baravuga kumba abantu nabo nico kimwe n'abandi bitewe n'iki na comportement yabo bagiye bitwara ku bakongomana ariko twebwe nk'abanyamurenge babaga Kinshasa kiragiye nyine ibi bintu by'amacakubiri byari bitarahaba mbona Gazariya sadasiba kujya kuvisita mu Minembwe ba Moise Nyarugabo ya ibintu nk'ibyo mbona ibintu byose ari busabane ariko nyine ibintu byahinduye isura idono nimba rukubera ikisindi mu kumenya ariko ico mvuga ahubwo ikintu uza nibazaho bose abantu bose bakagara ese bazashikirwa n'aba bayobozi bacu dufite abanyamurenge bari muri leta bano bakomakomeye baba generale abakoroneri nibo baba nk'ahari bo babahaye imitekerereze imeze gutyo batangiza kubabwira ibintu biciriritse cyane niho biza biva niho byakomeyose niki ko Manyota n'ubundi yagazavugira ubwoko ndetse ari n'ahandi hantu yavuga nyine disikura avuga kuko leta itwishe nabi yaduhindutse yagize bwaca gahinduka nabandi bantu babarodana ibitekerezo mu mitwe niki byagenze gute cyende mu kwibaza impamvu nanjye Manyota buriya naratunguwe no kumva ko Manyota yabaye akagara uzi ko Manyota agira intuzi imwe nakamuga n'imbaraga igikumwe n'imbari kano gatoke gutyo kuntu yari yarasiwe muri M23 nyine agwanira ntambara ari umuntu nyine ari ingabo mbega ewana ubona nta kibazo na kimwe uvuganira ubwoko bwabo nejo bundi agenda Kinshasa nge nari mpari aja muri Amerika none uramuzi live Manyota ego komana yanjye hari n'indirimbo imwe twazinyanye ngewe nawe ya Fardes ngo Manyota buriya njya nibaza ariko hariho abagabo bamwe sinabonye umutwaro uriye w'abasinzira nawe igihe kimwe yaragiye muri office akajya ajya kuvuga ngo nyine ngo nawe ngo ibintu biri hari iwacu ngo nta by'intambara bihari nawe avuga ko nta ntambara iri kubera iwacu aho kabariya ba Colonel Tawimbi baraho ngaho bose n'utugara turi aho ngaho avuga ko Colonel Tawimbi nibo bagiye mu basivile nibo bagiye buriya njya nibaza ariko hariho abagabo bamwe sinabonye umutwaro uriye w'abasinzira nawe igihe kimwe yaragiye muri office akajya ajya kuvuga ngo nyine ngo nawe ngo ibintu biri hari iwacu ngo nta by'intambara bihari nawe avuga ko nta ntambara iri kubera iwacu aho kabariya ba Colonel Tawimbi baraho ngaho bose n'utugara turi aho ngaho avuga ko Colonel Tawimbi nibo bagiye mu basivile nibo bagiye bahindura bano bandi Colonel Tawimbi ni umuyobozi wa Gumino noneho ari Kinshasa ayijyamiye akagenda akabashuka bakaraswa ntaco kandi iwe agasa nkaho kandi ari muri quartier nziza y'abayobozi batuyemo ya mbere muri Kinshasa aho chef d'état major wa la police yabaga Bisengimana uhavuye wavaga kwa Kofi ukajya kwa Bisengimana wava kwa Bisengimana ni kwa Tawimbi amazu akurikirana nuko ngo atuye muri quartier VIP quartier ministre ni atuyemo ese ko nabonye nanutse ejo nabonye agafoto ari kumwe na Ngarura nta icyo gihe njye namusize bana ari akora vizuri nyine akora mu bintu za demiyape ngira ngo murasobanukirwa nko muri CID yahangaha ya ameze neza ryoshe gasinze ubunyane nimba ingoma zo bazara amaraso se y'abana b'abanyamurenge uragira ngo yazamukira nimba nawe ahawe kwanya ubwoko nawe tu bariya bose bizagenda birangira nabi kuko nibo bagiye bahindura abasivile nibo bagiye bashiramo bano basivile imitekerereze imeze nk'uko nguko mwihakane mugire gute ishoka yuko aribo bagiye bahindura
abantu bano baraha muri Amerika bari hehe n'abakongoro n'abari abuse cyane. Ariko abantu batajya babibona ngo babibabere icyitegererezo. Reba nka bari abagenerale bagwaniye igihugu cya Kongo ari amagenerale bakagenda tubakayafata nka Ruhora imbere. Reba hantari ntibavuga ati nka kuri Ruhora imbere yafunzwe aziziki. Umuntu generale muzima baramukonkoboye bamumanuye muri prison. Reba Masunzu ntiyari yafunzwe. Kandi Masunzu tazahuza n'u Rwanda. Kibazahuza tazahuza n'abanyamurenge bico nta muntu n'umwe bajya bahuza. Akikungutiriza akikundishwa hariya, ariko bikarangira tujuru bamweretse ko jour ni nko kumubwira ngo nawe umunsi n'umunsi twakeneye twora tukuye ijosi. Gusa bariya babagize nk'ibikoresho byabo bakabengeshangeshisha ari amadolari nuko basobe ndico amanya utarusha abandi ari kure nabo. Abaraha muri Amerika bo nyine biragoye ntaba ushobora no kubakoraho, ariko se nk'aba bari muri Kongo kandi bamanyota ngo babanyije amafaranga muri Amerika ngo kibaraza guheza president yari yashoje. Murumuna niba bari bamwishe Barundi wamanyo yapfira ara kuri Prince ako bagize neza bacu ati Kiriyo aje ngo bagiye kubona. Gusa birambabaje ku mwana wari uri muri twigwaneho bakamurasa, ariko ahandi gukomeretsa kira kigogi ngo ni Manyoro. Iyoganizo zishimo ziyo kandi mu maji nese buriya yaravuze ngo nabwo n'abanyarwanda se bave mu Rwanda baza kumwikira muri muna wiwe. Ntabwo yabivuga nyine baba babizi gusa ni indambi nyine barashaka. Ni nka kwako nibajyavuga ngo kuja kwa Satani no kwanza ugatanga sacrifice. Ibo ni nka kuvuga nyine babona ari amafaranga, ni nka za company zabananiye. So tugomba kuza dutanga formation yaho ku bintu bya bigenda kugira ngo tuhabwe amafaranga neza. Buriya Kisegeta aragenda akabamenamo. Aha papa bifata ngo bagiye gufata kwa nani ngo bagiye kumuha amafaranga, ariko nandago iwabo babitwa neza rakazi no kuvuga ngo ni kwa kundi bajya bavuga ngo buri muntu wese azikorera umuzigo wiwe kandi buri muntu ni ku giti ciwe, umuntu ni gatozi. Abantu nyine tuvukana n'abantu, ariko kugira imitima kugidahuye muzomenye kuko muza musobanukirwa mumenye ngo hari umuntu uri muri twirwaneho uri mu bwoko bwabo ufite ishaka rye akabatabara kugira ngo akingire nyine ubwoko bwiwe, ariko nyine akagira undi mufandimwe wiwe wagiye amatambi wagiye nyine muri abangaba bakagara no kubatemera kuko umunyamurenge arimo kwicwa kuri none. Rero tuza tubitandukanya, twishimire wa wundi wagize ikibazo ariwe twishimira, ariko umuryango we famiye ye bene uko nguko izo ngizo tuza twibesha kuko umuntu ni ku giti ciwe. Urumva ko abavandimwe biwe bari bagiye gutabara kandi koko baguye ku rugamba, kandi turanabashima tunabashimira nubwo batabarutse Imana izabahiri iruhuko ridashira kandi bafuye nk'intwari. Ariko rero nuko uvuga ngo izo muza mubisobanukirwa mumenye ko abantu bavukana ariko nyine bagera aho ngaho bagatandukana, buri wese akagenda aho yumva. Nimba agiye kurwanirira ishaka ryacu ry'abanyamurenge aja mu banyamurenge akatugwanira akaja muri twirwaneho, ubundi nawe akajaga muri leta. Nuko niko iki gihe nico gihe tugezemo muza mubitandukanya rwose, kandi abavukanye ba wa wundi wa mwanzi muza mureka kubishimayije mu gihe bahuye n'ibyago, muza mubireka, ahubwo wa wundi wagize ikibazo wanze ubwoko ari we muza mubonamo kuko ari we nyiri mafuti n'amakosa n'imiterere itameze neza, muza mubitandukanya cyane. Hai ni bya kabisa. Yes, hanyuma reka dusoze